van noi muntin le gamtina cheng ku ki chate zo se nila alam thu so asi somleng chenala ngai khom ki dingen kahin lim chi ove tun tuni adinga ki gong thu so anasim khom taw hite thu so thumakai amun langa hin ni salhum kon hi jing ta awangin leise chunga dinga pathenin mehim asim la adinga lunggel phalopen lungthim se pente ukeng ne te tangkhul te hin ichen naw in ho khat khanin ain hal to pe jing nalayun hi akhosung khodal lut na ding lampi suna CFO adim adoa ki gol phanun dalut wang aha satan mi thla thla a ki gal vet thozing a hitai alang khat nim blank fire alang to gelin ahin bol to zap zap ji un mabanin kho hung jing le ipithu ipila hung so a ichan I hung ge diu hamwang sei thei a hinai pon muntina tauna ikikop to jing devin amuna ho a ko na team na le ngi ena a hi that 9 February 2026 ki pa tu phones zanla a ko nin di tan boina ji in tu chana nu naw chapang ahung zamdo cycle MP office record dung zuin mi zanga wal tabang a hitan tu chanin chale ne the KWU nu telam kai hon aboi pi zingon chunaban in ani enading hi KBC le KCC charge muna aki gongin a hi chule molkona ko nu santi churasya in dangka sanga chule nu rachel dongal sompung in dangka sangkhat ahin thonin inside northeastern zone ni the ahin pi uvin chule gena to na aki phading tarpulin hi bazar a dukan bol kol hokoma khat khat chi akidong khomin amho zo si chunga zong ki pa thu CSO cycle minin ahung ki phong e hizi ichun li ta na pat hung ga zam zo sin cycle I hello diu cycle muna I so ke divin het sa na zong ahung ki nei e chule gamsung mi ten zong social media a nup nup sei potin nimge chan CSO a kon thu ki phong ho ngai thlijingo hite SD CSO cycle te se hon galai le golnop tot chawai le hampolot akibol ngai poi ati vinje anda chan jive iti mihim lom lom zong I hiwa I tiu hitam lamkai CSO ho zong hin gal hi athu aki khum khana a umma sangsi a hi gal von tul koi loading zong hi I he thailo u hitam tu hin gal hi ahung hlungding in naw so nat bangin aning aninga aki he pantai thu lela ahung ki chi ting ne bol zong pe the la zong sa the sani na golwa lo pi ta ta zong bol the a hi je ichan lo phat awa ika uwa huisi langkit a hitai CP from khohui kipa ta in zan hi ni tha lam chun litan mongkot chule zawlin kho apa din nu naw chapang hole ate a han ho chingsi cycle ahung hlong tawin lungmon dom tai hi to hlonin amoho hi cycle ku ki NP office mona lamkai hon abui pi uvin a hi cycle gam kai nam mi pi te ki tho theidan hi veton thei ta hi jing in a hi tho ha sa ito thei diu dim mona a ta to hlonin pathin gel do jing pumin limge cha a jing dingin nam mi pi te ikitem kidove pakai eholama apan le koiham eizodiu gamdang tu so Iran ten tu phon an bol un ko hile Iran gamagal hin bol khum achun ama ho gamjong vutwai ka so pi dingo a hi tin an phong do uve Iran te hin mihem hi hen gal man cha lam hi jong le aki song the un a hi kaman cha ho jong gon tup sa ka kwai u hi tai tin agam vai po pau chun thlang phongin an sei in a hi US in jong gal bol khum ding dana an oven ama wang abol ngam di povin a hi azi chu abol khum ole Iran chu zona vinte amawang amho gamjong na sata asu kha ding aki hedu a hi Iran ki thopi dingen China aircraft carrier sojong Arabian Sea ahung thung gam tai tin jong thu so chun asei tu din munahin Israel le Iran gam te ni ka sei theilawa hi gal ki bo khum to dia alang to gela hi ki gon tup na anei hlon tai tin jong asei yuwi tu din mun hi aba ajing lai ole wang koile koi hin ahin pat do wa koile koi gam hi hung ki tho khom diu ham vet di a hi phat mai e Nitin to so Daily News. The Kangui Post, Office of the Committee on Tribal Unity Kotu, Sadar Hills, Kangpopi District Administrative Office, Kangui 795129. Clarification: Committee on Tribal Unity Kotu clarifies the flash propaganda which was circulated in the social media stating that on NH2 cookies are conducting a frisking against the Tangkhul. This is a make-up story or flash propaganda trying to escalate the Litan incidents. Henceforth, no frisking or searching one committee along NH2 within the cookie zoo areas. Committee on Tribal Unity Kotu.
Litan mongko chepu thuboi namuna kona panpi ngai chatna sopi ulenaute 3 May 2023 akon ehsante gal ihinne uwapat panna theithejin ina pangkhom zingun sumle paito na hizongle ina pangzingun lalle chimna wangchu inei diu ahitai ehin alau theilo khana chu mongkot thlanga sale thlang ulenau tampi akisuto un ni ele cha tampi alunin tuhin mabana ichan iphao akisei theilo laizi hin amuna khomite thlangmi pite ne le cha akisim na a neu khat be panpi na ka hinthum ovi inei kham o zakha zani cha hi zongle ihin se khom ova gol hangam ting ho ahin amuna gadalud atam ta je un ne le cha langa hin aboi mama tan ne langa mo pohon request ta je in hausa upato akiki zato in chihlum malcha chona ding izo kham ina se khom ki divin ka hintim ovi sopi ulanaw sumdan na hingo nga deli a litan mongko chepu thanga khumite ka hive koitabang details a henom akithopi nom a 8118940970 ihin contact jing theu a hi That 10 February 2026, Litan Sari Hong Til So Chung Changa, KKL in Ukrul Le Kamzong District Teni a Kuki Ho Ho Chile Vale Kha. Litan Sari Hong Til So Chung Changa, Kuki Students Organization, Ukrul District Le Litan Sari Hong Village Authority in Tuso Abolchu, Zole Enal Ahitin, Zanhi ni Simko February 2026 ni Khojun, Katho Long KL Chale, Katho Katam Now Long KKL in Tuso Abol e. Kisaw na neo chakhat chunga amahohin, mi khagu asu uba boina aso u ahi ati, akisuka insung miten, hiji til so chung changa, akiho chamna ding in litan sari khong ho sapu koma, achi uve kiti zong hi zo tu ahi tin asei uve, kukiho chan hi, tu chung hi amasapen zong ahipoi, nin kumin zong, zukham pumin kukihon winger driver khat anovo ovin, chen khom ding le chamna ding Dayna in CSO lamkai hole kuki lamkai chule kuki ho hausa minga ki ho chamna anakinei tayati hiji undertaking kinei na achun hitabang thilso ahung kitle ki ho chamna lawa khauta a le thu na dinga seithla ana ahi hiji ki ho na chu kuki hon donse lawa akoi uvin alim asota vi ati tu a hi thilphalota asota azi uvin agu akimai to pidiu ahitai chule ama hon mona zose akipo diu ahitai Hijito lanin hesa na ahung kine kit ka sia ukrulle kamjong district teni a kuki mipite ho chile vale aki kha atai ati chule achalo odan uki wedding kinol diu ahitin asayuve nitin thuso daily news that 10 February 2026 ke lunviram tangkhun kho a in ke haltha konsaram village authority KVA indemnane achi sa ni simko February 2026 ni kho nidan som le khatle akim vela kangpopi district sa Pormayna Police Station Hopsunga ke lunviram tangkun wangkho a azan abon mai chen na in vaipai ho saran pai akon vaipai khang tha somthum walin ahal tha chu konsaram village authority KVA indemna akineye tin tuso abol e Hiji Thilse hi Tangkhulen Vaipai Chief of Elmunlai, Haupu Vaipai Chief of Lilon Khunau, Lalboy Vaipai Chief of Lilon Vaipai, Thangboy Vaipai Chief of Saran Pai, Hogon ahi ati, Hiji Thilso hin dan le mo kipal ke na se hilow in, zat le enam chen khom na le, kipum khat na kibulu na ahi tin ana se yuve, tuhin ke lungviram tangkun kho hi. Akilon kumtan asunga cheng mi te ho humanitarian crisis levin aki tawe ati khosung mi te kichat le tizat pomin tawe tin aseyuve ke lungviram kho mi te ki hu do na dinga nei le go ho ki ven phat na dinga security thingsel ki koi na dinga relief le rehabilitation aki pe na dingin konsaram village authority chun Manipur government le Ministry of Home Affairs hinga nge na aneyi hichi thilso chungchanga action kela allowing hin thilse bol ho atil hangding boina aso sangsa ding ahi ati Manipur government in agang thaipe na langnei bolova thuta thudi chule dan le mo zui puma action ala na dingin nge na aneyi
Nitin Thuso Daily News. The Kangui Post, Office of the Kangpopi Town Committee, Kangpopi District Headquarters, 795129. Head sa ngaylun umta Kangpopi Husunga Cheng Jose, Head sa Anomchu Tu Chung Sopi, Litan Langa Boina Chungchanga, Tangtom Nale, Lunghan Zia Changtum Hihen, Kiloy Khom na Thu Hihen, Koiman Kangpopi Husunga Boina Isim Lo Divin, Ikitim Uve, Ilam Kai Hovin, Ehin Tulut Toka Ovin, Ilungtim Uva, Inakiching Zing Divin, Ikitim Uve, Ngaynlut na Zala Ahung Gazam Ho, Tilpi Apan Lanom Ho Zose, Apadung Zuya, Khotlang Ahung Kisapting Le Pan Inala Chi Divin, Ikitim Uve, Chunga Kisay na Asa Alaw Auma, Boina to Kaale Amain Mo Akipo Ahi, Kakipae, Patinin Kangpopi Husung, Agent Tupi Zing Tauhen. SD Ngulnay Tangkhul Sai Secretary Information Kangpopi Town Committee. That 10 February 2026, nilhalam ni Danli le aki evelchun, Dongsum Relief Camp Hondo Ahitay, Tutuchun Bungpi CSO in Dongsum Hobung Henga, Sutlay Silpi Akihenin, Tuchung Litan Homboy Nazal Ahong Kiti ito ho, Kicholdo na dingin, Hondo Ahitay, Ngaylut na Neta Isa sa apidiw, Dongsum Hobung Ho Chunga, Langsung Mipite Takel in Kipatu, Sayzolo Kahinpong Doove, SD CSO Bungpi Blog, MA Local News. Ikang Ovadia inayochu anoya hohi ahi akhat na nampi gam real mem hi simdo ding hiji dungzuya chu resettlement hoi ta bolding ani na nam census kichi ta boldo oding chuting le achoma hoi ta administration kisima kitup ta kivai hom kivai po kilam kai ding chule gam khat chen khom so ke ta ding chen thang ta loading athum na ichen khom ting ole frontline buffer zone zadang te to kigam git na zo si phata chen bit chena defense building ali na politics hi ahi na bangta igam inam sungova bolta ading chule ipoi mo ho zo si buffer zone zo si intam chena kangto sa ading angai cha lamlen market hospital school college godown ti ho adang zo si zong kiboldo kitodo so keding anga na area zo si safe area mun khat kivet su ke ya chule hilai muna chu safe house mi sang som ni umna theidinga ki khop khom na theiding khat che ki sa te te ding hi chi hi izemtia area meeting assembly zong le manji ding chule galle tol umna hi zong le numei chapang te se ho tha do sa ding agum na area zo si CSO zo sin zong ahlom pe na account zo si 1 crore 2 crore 3 crore ahi lo le 20 crore pha zo si anei te te dingai ahi tu chung tangkhul hotoh ikiboina chungchang umwa ehsante hin apolanga chamna thu asei diu asung langa thau achap be jing diu ahi ipi sei uzong le ta san loading ahi izem ti ehsante zong hungpang diu ahi hiji chun inung ima phate cha ikivet to chedu anga ye izo khatle headman lovin buffer zone ho hin mo su ki khawin te mi pi zo se hi nampi thopal hitawe ema area sung aboi lo wangin lungmong sela khosa phat ahi tapon hiji chun nop kichip khop lova mo wawa ti hozong imo bolo lo diu pha chu ahitan galung chang hi iput jingu anga e thuso hi chanchun akichai tai thuso abana anangai khom kidingen kahin lem che we thuso hingai zo se na bon chawin stay safe and stay blessed.